Bueno, isto xa está prácticamente rematado. Podemos ir desexando un moi bo bravo a todos, sorte aos de ESO coas notas, non? Home, non. Non todos os días se deixa atrás un colexio e a min gustaríame despedir como debido. Claro, pero xa está todo pensado. Que suban ao escenario os de carto da ESO. Veña, compañeiros. Cuidado con la cámara, cuidado con la cámara, dale. Ponte a mi lado. Hola, Este é o noso vídeo de despedida, feito con moito cariño no Feal. Moitas gracias a todos e que pasedes moi bo bravo. Fe en Dios. E ferro fondo.